Athikiriria a channel ya Eunice Nyambura N geithikai o haria hothe muri nindamugeithia na ngithi cia mwathani miaraho yo muthi na ni mwihoko wakwa ati haria hothe muri agima nindimumisite muno na nikio ndacokereria muthenya wa muthi na topic ya muthenya wa muthi ndenda gucokia kiuria njurite ni muthikiriria mwe wako haha akanjuria atiriri tata wa ngoyo andu magirirwo ni gwikana maita maigana kiumia andu magirirwo ni gwikana maita maigana kiumia ucio ni muthikiriria urenda kumenya andu magirirwo ni gwikana maita maigana kiumia na kio ndenda gucokia kiuria kiu koguo ndugathi haraihu wikare hau nigetha uthikiririe mataro maria ngumuhe muthenya wa muthi no itanambire topic yakwa ya muthenya wa muthi ri o haria hothe uri nindakunyita ugeni witikire kuigwa we mucii na njoke kwire ati witikire gucia kuleki na gusubscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa ngoyo no wona weka uguo ri Ngai ni egukurathima muno. Straight to the topic of the day. Uri muthi kwenda maundu maingi ndenda guthie straight to the topic ya muthenya wa muthi na njoke ndimuririkanie ati mukirorera video ciakwa mukamikaga sure ati mwerorera video ciakwa mukarikiriria na mwacemania na ads ri mukamikaga sure ads ni ciathiririkira ni cieka ati ciothe nigetha mukahota gu support tata wa ngoyo. Ha ni mundu rajuria kiuria reke thome kuringana na uria anjuriti tata wa ngoyo ni ndina kiuria na ni ndenda unjokerie tondu ni ndenda kumenya tondu ni nitugianaga na mutumia wakwa akanjira ati to mwaka andu matinde magikana odona no maikare mweri matari marekana akanjuria atiriri mundu ri andu magiro ni gwikana maita maigana mari kihiko-ini kana magiro ni gwikana maita maigana kiumia kana mweri mari kihiko-ini ni ndenda unjokerie na wanjokerie ni ngukena. Iyo ni message nyandikirwo ni muthikiriria wakwa na ni ngucokia kiuria kiu utoria njurite ni muthikiriria wakwa oria uhoro wa andu kuonana kimwiri andu magiro ni kuonana kimwiri maita maigana mweri hihi kana kiumia kimwe we wi hau ri no unjire hihi muonanaga na mwondo waku maita maigana mweri kana maita maigana kiumia kimwe riu ri undu mbere ndenda kumwira atiriri ni njuga ndamurana no mwaka andu mekane na uguo wikana ti mehia kuri andu makuaga gwikana tari mehia gwikana gukagira mehia kuri andu matahikanitie macio nimo makorogo mari mehia no ngikoro mundu umwe nake ni mutumia waku kana ni muthuri waku ri ndukoraga ehetitie orona hanini ukoraga ugeka undu uria wagirire na maita maige atumia ni tuhetagia ni tondu wa ki tuhetagia ni tondu tuoyaga emotions citu tugacitwara thini wa ki thini worire kana hindi turathi gwikana ati we ungikoro nduri na mudi wa kwenda kwa gwikwo ri ndungienda muthuri waku agwike ate ndungienda muthuri waku akuhutie kwoguo ri we tondu ndurenda ri ni urenda kuherithia partner yaku nginya hindi ria we ugakorwo ukienda ri niguo geka ati niguo ugetikira. That is to be selfish. Ugakora uri selfish to a point that ati we hinde muthuri waku ena fatari we ndungienda na ndimwiraga maita maingi couples aingi moyaga ndamurano tari weapon ya gwika ati ya kuhurana iboko kana ya gwika ati kana ya guturithia mundu uria ungi ndamurano Ngai akimiumba ri ndombite hani uguo ombire nigetha andu matuike a kumikenerera. Riu ri we mutumia ri ukambiria kwira muthuri waku inde muthuri waku athi gukuhutia atiriri we ndureka ati we ndureigua na nikwenda kumwira uhoro wa arume uria mombitwo ri mombitwo ari andu akurelease semens yao uguo niguo mombitwo mikara magiciriricaga na mundurume maita maingi ri nuwona mundurume ni araikara agiukagia maita maingi muno. In fact muthenya mugima mundurume ni ukagia maita maingi muno so ucio ni mumbire wa mundurume na gutiri hindi ungihota gwika ati ungihota gucenjia as long as ni mundurume nomo ndungihota gucenjia mundu ucio uria hana teru ungituiria muno arume ingi rucini ri mundurume ucio rucini akoragwo wekite ati akoragwo okite because that is nature noguo niguo ombitwo o rucini mundurume ni akoragwo wekite ati okitie. In fact no ngenda kumenya kana gaku gakahinika no muri mathaa ma rucini ri mwana ucio hindi akora gwake ri ni gakoragwo wekite ati kamuti ni gakoragwo karugamite ni ukumenya mwana waku ni nomo kana ti nomo ona ngithio kaguthaguthia uguo ri ni ukona mwana uniokia. Riu ri na warume uria mombitwo ri arume mombitwo otoria uriaga irio cia ndari mundurume nake ndimwiraga irio cia mundurume maita maingi ni kindi gwikana mundurume gutire irio ingi akoragwo akumitie ta gwikana
mundu marongi muima irio cianda no muima irio cianda one mutu atia no ni nigiro kame haha wone ona ni amba kuriganio uma muhutu abeke atia abe agacanja mukire ni tondu waki ni tondu niko karamukenia na tondu ni makendete noguo niguo mumbire wao na tutingihota kumacenjia no muthuri aranjuria atiriri kana ni wega andu ikara magikanaga kana ti uru tondu kuria atumia mathia kuhutio magekate makaruga kana makera muthuri atiriri ni kwari kiumia kimwe uri njikaga rita rimwe kiumia kimwe koguo ri wamba wekire mundu waku condition kumuherithia ati kiumia rita rimwe uramuthimira ni tariki uramuthimira ni tari dawa nigiaki ukuwite ndumunengere tondu no ikara nakio ndwika atia ona wikara nakio ndungihota gwiteithia uria unjurite kiuria kundienda kumucokeria ndimwire atiriri otoria atumia ni makinyaga handu magakinya menopause no kona mutumia akinya menopause ni ambiriria kwaga bata wake ni ambiriria kwaga bata wa gwikwo yani ukona riu ndari na bata wa gwika ndari na mood siteiria akora ono cio atanakinya stage yo to atumia makinyaga menopause ona arume ni makinyaga menopause no gukinya menopause ya mundurume ri gukora kuhana atia mundurume wothe hindi aciarwo atanakinyia miaka 42 hau uguo mundurume ucio akoragwo ari active muno na mungitwiria arumia ingi makoragwo mari active miaka-ini iyo ya wanake-ini hari agi miaka 40 hau uguo niho mundurume wigwa ni areka ate mundurume no mukome nake wone ni murekana nginya maita 5 utuku mugima tondu ndareka ate tondu ndaranoga nda mwiri wake uri active na ndimuraga o uria mundu arathia gikuraga ri noguo mwiri wake wikaga no mwiri wake uthiaga ukiegaga hinya atumia ni gukinya makinya menopause nake mundu mehindire akura ri akinyia miaka 40 ri iyo aguthina ku iguru ri ambagi hinya wake wambagiria gwika ati wambagiria gucoka thi kahora ukona mundu arahotaga guthie twiriri kana tutatu ri mundu ucio ni aremo arathie kamwe ukona mundu arathie tutano ri mundu ucio ni aremerero arathie twiri ukona mundu ucio aramenyere mutana koma araguthita tutaturi ukona athi kamwe na rucini agiukira kangi kamwe kana aremerero eke atia athie wira koguo arume ingi makoragwo mari active kuma hu miaka 18 16 na ku 18 ukoro uri active uguo after adolescence na kuguthina beginya miaka 40 koguo ndenda kuga atia mwe mundurume utakinyetie miaka iyo no wagirwo ni ku utilize mutu ucio waku uthie wira uria kwagiriire ungikorwo wina mutumia ndukarekia huruke murutithie wira uria kwagiriire uhuthire uria gwikite atia uhuthire uria kwagiriire tondu uri hakinya miaka ingiri ukwambiria gwika ati ukwambiria kuga ni ureka ati ni uraremwo na by the way ni ona andu aingi makoretwo makihurira thimu athuri ri maranjira atiri na waturia muno worie mundu miaka yake ni igana ri agakwira ni ndina miaka 40 ndina miaka 35 no kuona mundu ucio ni ekati mundu ucio ni arakinya handu akaremererwo maita maingi ni kuringanaga hinya waku ri uthie gogika ati o uria urakura ri noguo hinya waku uthie gogicokaga na thi ukona ni ureka ati ukona ni uraremwo kwa ngwenda gukwira atia ni no nyende ku advice atumia ndimere atiri tiga ikwenda kugathira andu ani tondu wake gwira mwa magathira ri mwicirage mathiaga naku na nikio urona maundu maingi muno thugu ciana nja cingihite muno tondu hinde we mutumia waima muthuri waku ri na mundu ni mundu very active ni araria wega akahuna koguo ri mundu ni mundu active mwiri wake ni uraruta wira uria kwagiriire ni ura function uria kwagirie ni ararugamia uria kwagiriire mundu ni wa muima ri ura expect guthi naku na githende guthi gucaria mundu wa gwikate ni guthi gucaria mundu wa kuiyuhiria tondu mwiri wake ni uraremo ni gwikate ni urarema ni gwitiria hinya uria winaguo ni makoragwo mari na hinya muingi muno arume koguo wambe umenye atiri mutumia mundurume uria obitwo wa gwikana ndobitwo uguo we urenda gutua ati no mwaka we ukorwo wina mudi no mwaka we ukorwo ati ni urenda nigetha agwike wongikorwo ndurenda ri munengere awike wona arikia ri mudi ciaku rithi ugacirogotania na ku uguo no we ri ndukende kurehe mudi ciaku ndukande kurehe mudi ciaku ndamurano-ini we muhe wona mwarikia ri ongikorwo ni ukurakarite kana ni ukuibite ri thie na mbere na kuiba no umenye atiriri ona waiba ri haki yake no mwaka mwikete no mwaka umunengere either kana ni urakarite kana ndurakarite muhe warikia kumuheri oya kuiba gwaku thie na mbere na gwika ati thie na mbere na kuiba thie na mbere na kurakara
mutiagiro ni wikira muthuri conditions ati wagirirwa kunjika mundu otore ndamwira ri akoragwo na hinya muingi muno no rugari wake uri iguru na ni arenda gwika ati na ni hari kindu arenda kuruta thini wa mwiri wake koguo hindira wa mwikira block ati de kuhota ri muthuri uyu umenye atumia hari kindu twitukagira gitagwo ati menstrual cycle ya kuona hindi urona ri hindi muthuri waku no wekete no ko excuse na hihi ungikorwo ndurigwa mwiri waku wega rino waku excuse no ngikorwo mithenya eno ngituri na uraguthinia ri kana undu ungikorwo ringi we muceire muthuri waku no akuhekia period of mweri umwe na ciumia igiri kana mieri iri uguo no after that ri nduri na gitumi gia kwira muthuri waku ndegukuhe na muthuri waku ari entitled tondu na kirikanio kirauga atiriri mutumia we nduri na hinya wa kwiyathira mwiri waku nake muthuri ndari na hinya wa kwiyathira mwiri wake koguo ri niriri angikorwo ni arenda as long as you are in condition no you detuko kakwira mundu atiriri ati nie ndiraigua ngienda ndire na feelings wendo hemu angikorwo wendure na feelings ri mundu uyu ngie nacio ni arenda muhewe utari na feelings ri wona warikia ri wendare na fata na feelings ciaku we ena fata na gwika ati ena fata na kuruta kire kimwiri wake ena fata na muonane nake riu ri watu rohenda wira mundu ati ndure na feelings ndureigua ni kiki utareigua gwika ni undu riku tareigua gwika tondu ngikienda ri no witikire no tondu atumia maita maingi twaturia ati ndamurano niyo wiponi ya kuhura muthuri ukamuherithia nayo ri reke ndimure undu mwatumira ni ndimura mundu mendu kimuherithia na ndamurano tondu nae guthie cari mundu na hau ugona no egwika ati no ekwinogora koguo hindira mundu okari ongikorwo ena fatana ni arenda ri na wina position ndurona kana nduri na kana kanini ri kana nduri muruaru murimu uroneka ni muruaru ri tondu na ithu twamenyeria mahindira ciothe ongikorwo nduri muruaru he mundu kiria arenda na mitugo no yatumia gutura muga mahindi ongikorwo kwanza ni kuri dawa njega ya mahindi ni muti hindira wa guthwo wiguaga mwiri waku ni wekate wigua mwiri waku ni wanogoka kundu guothe koguo matinda makiuga ati okanga ni ndario ni mutwe ni ndaturo ni mugongo dawa ya mutwe na dawa ya mugongo ni muti icio ni ciikaga ati icio ni citeithagiriria ginya thakame yaku ikambire gwika ati ikambiriria gucera mutumia ndenda gukwira ati take advantage ya mundu hindire ari mwithi ikanaga imwekana maita maingi as much as possible ona angigwa kiumia mugwikana maita mana kana mugwikana maita matano ikana itondu guti mundu reka ate gutire mundu uramugiririria na gutire gitumi kiiganu ya kugatire mutiagirwo ni gwika ate mutiagirirwo ndi gwikana ugiko ugaga atiriri ati wainaga nieroragira gwicira niguo maugaga ati wainaga nieroragira koguo ri wende wainaga tondu ari na hinya hindi ni ungiahotire kurugana ni ungiahotire kuina no hari handu akinyaga ona wageria ukukirie kugururi ukona kuguru kugutireka ati kuguru kugutira okira koguo gwenda kuga atia mutumia hindi muthuri uyu ena hinya wa gugwikari reke agwike piu ni tondu waki ni tondu hari hindi igakinya ona mwendo na mwerireria ri ukona ni mweka atia ukona ni mwaremwo koguo nie gwenda gukwira atiriri hatiri ati gwikana kiumia rita rimwe kana gwikana mweri rita rimwe asa ekanai as much as possible as much as ni mukuhota mutanakinyira handu mweke atia mutanakinyiriro handu muremwo na ndio kana ni muremwo wamenya gwikana uguo muthia mugikanaga ni kurehaga bond thini wa marriage yanyu ukaigwa mwinake yani intimacy iyo igakorwo ni ekate igakorwo ni yaruma no hindi amwambiria kuraihaniriria ati mutirahutania ri o uria murathi mukireihanagiriria thini wa ndamurano noguo nginya muthia mugikate mukireihanagiriria no hindi mwakorwo muri hamwe ri murekana maita maingi ri ona relationship yanyu ni thiaga ikamata tondu ni hari kindu kiramwikate ni hari na bondi iyo iramwikate iramunyitithania na igatuma mukorwo muri hamwe wowe gwenda kuga atia we muthuri ukunjurite kiuria kugwenda gukwira ati na thuri ingi me haha meroragira channel ya Tata Wago gwenda kumwira atiriri ungikorwo mwiri waku no ura function uria kwagirire tekana ipiu ikana ifuna mutikaye kwa gukorwo ati ni muheanite time table ati gaturika na muthenya muno reke indi mwire ndamura no na mutegire ndikorwo na time table tondu haria mwanyitukirio by the way ri no muhitukirio ginya kitchen mu hatari na ciana rekaniria hau muthie bafu rekaniria hau haria mwathi mugekate mukarikania as long as mu in a conducive environment ri gutiri handu mutangikate gutiri handu mutangikanira na gutiri ndagika mutangikana na gutiri tha mutangikana
guko condition ya andu mekanagirira ati no mwaka rita mweri rita rimwe kana mwaka rita kana ukaigua andu maraikara nginya miaka iri matari mekana ri kana ukaigua kiumia rita rimwe apana gutiagire no gukorwo kuri ugu ngwenda kuga ongikorwo ndukinyitie miaka iyo no ngikorwo na wina miaka 50 na bado ni uraigua fiu wina hinya ni urahota guthie tuingi as much as possible ugo ni guingenda gukwira thie tuingi as much as possible ndukae kweyoha hata nakinya handu nduma igire tondu nduma igira reke nguire ndungihota ona kamwona kau kamwe ndungihota gwikate ndungihota gwikana kwa muthuri ucio kunjurite kiuria kungwenda gukwira atiriri na aria ngimarerorera ikanai as much as possible as many times as you can haria monera kanya ri rundanai o haria monera kanya ri ikanai tondu waki tondu ni kuri hinda ringi kinya muremo ni gwikwo guo ni andu ingi muno marahurira thimo makanjira ni maremirwo ona ngarigori wa ndoya ri ingimeteithia na njira hana ingimateithiriria te tondu ni andu ingi fiu ukaigwa mundu arakura ndi ndina miaka igano na ukaigwa mani mundu ni munini muno tondu ni mundu ahurira thimo nyamba kumuria miaka no mathikirie miaka ma ukamuigwira tha ukarigwo uyu wambiriria teni uguo wamukamuria wi murwaru asa ndiri murwaru wina gathina kangi asa ndina gathina karathumbura wina stress asa ndina stress na ni aremwo riu ukona mundu utondu yambire kuremwo teni uguo akinya miaka 60 na 70 ri agakorwo ari kindu hatari agakorwo ari written off gutire undu akahota gwika ati gutire undu akahota kwikira koguo ni advice yakwa ngumwira atiriri ikanai as much as possible mutikae ku waste time yanyu musipoteze ujana wenyu withe wanyu uhuthire uria kwagirire onaye muthuri uraiga wina hinya na no uhote guthie tuingiri thie tuingi as much as possible nigetha na kugigakinya kahindari ni ukamenya ni wekire atia ni ukamenya you really enjoyed your what yourself at least yari kindu wa enjoy no ndu no agikorwo wakinya miaka 70 gutire kindu wa enjoy gutire ndu wa kenereire wigwa andu makiuga uria makeneire no gutire kindu wekire atia gutire hindi wa kenereire kwa gore gwenda ukwira atia kenerea kahinda kau winako as long as wina hinya wa gwika atia wina hinya wa gukenerera gwicira ni ndacokirie muthikiririo ucio ranjuritie kiuria kiu ni aria ngimarerorera channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo ndimwiraga u ni tata wanyu wa Ngogoyo na mwanjuria kiuria ri no mwaka ndimucokerie tondu ni ndimwendete na tondu ndi haha nigetha tuhote guteithania na tuteithirie misi itu ituke ya kurugama gukinya hau muthenya wa umuthi na itanathie ageni etu ndimunyiti ogeni na mwitikire go share kulike na go subscribe thini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo na mu follow and you share to as many people as possible nigetha video igakinyira andu aingi na witikire kuhihinya gakengere ke hau nigetha the moment da upload video ri ugakorwo uri wa mundu wa mbere wikate wa kwamukira video da me upload kogo hihinya gakengere hau kau hena bell hau mihihinye nigetha ndekira video ri igagukinyira na ihinya otoria kwahoteka reke nginye hau muthenya wa muthi Ngai amurathime muno ndimwendete muno na mugie na mahinda mega na ndamura no mwaka ithi na mbere shalom shalom shalom.